Ba imam hana tempat muno nan. Untuk berdiri sebagai imam tak ada surah belajar di sana. Berkajut baru dong imam. Hana muno. Walaupun makmum dilikut musidro hana itu sumayang tanyo pitan tatuo hanjut tanyo dong imam. Kiban si tungku masing-masing sumayang. Ba imum nyobang hana istilah daripada hana lain, hana istilah kan. Daripada buta gek juling, daripada putuh gek genting. Hana idang basurah imum tentang yan. Imum kiban tungku daripada buta gek buta ju, bek le juling-juling. Daripada putuh gek putuh haju, hana payah genting-genting. Ilun tungku kon, ulun jauh masjid, kemudian ujun, kemudian truk menasahinan ujun, kamu grab, kemudian naput kamu inan, kemudian kamu pereh-pereh tungku hana truk bak ujun tegatat, kemudian lainnya lum pegah bangun azan ju, dandang truk tungku, kemudian hana cik truk tungku, pegah liawaknya bang imum ju bang, lundang lun imum tungku, tapi patihah lo hana tupat tungku. Tahiyat lon hana timang tungku. Daripada hana lain tungku. Jiat londong lon imum hanjut. Hukum haram. Jadi kiban cik tungku masing-masing. Ilun nangon lon sido cik hana itu sumayang tungku. Itu dong cik. Hana bisa kiban tanyonyo je ke sopir sementara mobil tak bisa kita bawa. Sumayangnya ibarat moto, tanyonyo ibarat sopir. Moto hanjut dame, bisa daripada hana lain. Yang kongkon buat. Ini yang tajak uban dace. Tarental moto. 6 tanyo lanyan. Rebon. Menyambut bulan suci Ramadan. Berangkat gede. Ripeng 2 juta tepo. 6 juta. Rental moto. Yang lagak rental. Okey. Dari 6 nyan mesti hana cakong main moto. Moto kali rental. Moto kana. Some home. Jadi, kita minta sopir. Okey. Minta sopir. Ika katim ja intak kamu benda 3 hari. Gajimu 1 juta sehari. Lewo le juta. Kele sopir mau. Tim. Cok DP lah sudah. Sudah dia wow. Okey. Berangkat. Karena sopir kelelahan. Tidur. Tengok mangak gemai motor. Truk bak gunung Selawah. Ilap angin.